Ka Dr. Norman Tunnel Hospital hakamir arpun riu terik leber. Kala job hakaban se ya upin ubalatib kum upushpin na kotor jong weu khna badang khat sau snem karta. Kani ke jing job kani ke hospital ka long ka sinjam ka ba ajing kermen ki nongpang wat habdeng ke jing bom don ki tiar ki babyang. Henry ke jing tibit jing shampang jong ki doktor bat nurse kani ke hospital ban pendon kam da ki tiar karbadon hakani ke hospital kilala hakaban se ya uni upin. Lakli ia kini ke jing sumari au neu khna dau Dr. Benny bat Dr. Chilling ka kenhun ki Dr. Anastasia ka balam khma dau Dr. Richie bat Dr. Jonathan bada ke jing arab Dr. khna ne pediatrician u Dr. Richie bat u Dr. Prince bat ka Dr. D Nongplu medical superintendent jong ka Dr. Norman Tunnel Hospital kabala Aiman Simbor ba halor kini ke jing sumar kila job ban se yau ne upin ubala sakut hautor nakaliang kamon. Uni ukhna ubasha sumar de na kawai ka shnong ka bahap hapo ka thatlas kain blong. Uni ukhna ulangu ya uni upin ha ka arpsan terik leber bat la penkit ya uningkong ha umulong CHC bat la pha mardor sa civil hospital yalong nang tala penkin riya syawut lan WK hospital bat ha bakut ula poi sya Dr. Norman Tunnel Hospital ban yo ya kini ke jing sumar. Ka medical superintendent kalayat hu bakani ke jingja ke de ke bom juja kon namar babun sin lalap barung na upai bam Henry mentaka kenti uni upin lalap hautor ke balakta ya ke jingring mensim uni ukhna dispensary mulong tak scanning as X-ray dete nyi o tere yo o tu bajar de pha in chia long man la chia long la mi gi de lai ha u la so ber la mi gi hadu po chini sna ko mani tor wi ye gi ra bi ye gi ra bi ja yo ong price ngam ha la skoro case to khna chanrang wa khalis nam wa sa aini hawai jet wano chi hyper iwa ndojek ejenmet thaga arausan direct wada history ga bayu ong wada ngoju yo tu upin ga penja kajaru tu open date habot ma ngoju hyper wa pra sten step ya o cheni ba yo paji ga manute hyper man one patient ngam ten le egi x-rays ki ongi to yo ba to wa haka x-ray da pen yo ba to wa tu pin how to food pipe da to how food pipe ha ta pair ware tang da pin rapman rare ni case ba to wa live chow windpipe lamba windpipe da lao chow ni pipe wa chikini ke lungs chaka right side the sa waita tawa embha wa to umpu emre law chaddo ilai lu bhaw chapo yo sat usbak na yeri men sen da kuna dang emu hajrong tang wa dari yelu da tang wa da belu hi ula ta man one patient ngam ta ila wa to wa mostly wa to rabrer ne case ma ta jo em yo bhai gam ni case every time ta manda the workout your patient ta yi klame para doctors ji lomba kawai ka kham rero namar ba ka diagnosis kham dinja ban lab kai tini hane mar sini ni la mar swan la x-ray tini kloi ban namar ba bon sen kum tai kum bai ki keme ong ba ki ngot i te bon sen la ki kum kita te ki dale ki x-ray le second page ta kopol ani ki kin perkham ni berisha tu te da la proceed ka ini ban remove ya toro kin page sha food pipe kin page sha wind pipe kan te nomor ba u pin u ber do na x-ray ro kai ni pp umri ba u he kan ba bani clearly it was very small te they how ni ya kloi ban diagnose te nalor kata ba ni doctors moro nya sa ne jan ne bun ban sa ne quarter si te mas ni itu case nilai food paramani
te mangi hanir ni dan kata ka teamwork syong na nadu EMS joni nadu ki pediatrician anesthetist ki ENT ki general surgeon te pediatrician te emergency medicine ro te ni mas ni ka tungi kloi banlik shift na patient sha uti kan te te man da rai o oti ne te da man MK mule ideally da man upside tu tiar MK mi mule da bronchoscopy sa ata ko walai be chigi lungs to te camera walai be chigi lungs tang mem facility wa ni ta tang wa man akla mani gi patient gi relative gi be yong khna to anga ha doctor man imben diu la si silong I kwa be I to man ga man la hani be try hani be ta yong da man da batai ga be wa to kam te I hani gite ro memory biang ha do ate tang upar changi wa to ga be la da mem de kwa gula silong ti la have improvise le do we ang flexible laryngoscope na ute si abe o lamba ki vocal cords lao chat chau ni windpipe ta lao lai be chaga ta ga lungs cha ni ga right side yong to bronchus na ta man de yo hote ta man da yo haite ta hygiene ket em ga ta basket ka wa ho pum sia lamba te scope ta ong usai de tena teman hapati I man hapati I jing peti ka te basket joi kam hoi ka ta hapati jing le man da panu E anesthesia gini anesthesis yung ita ka basket kut ka ta heta tip sap de kamun ule da percham ni da improvise kat be yem ye ta am no man as a team am ga doctor ga MS yung ga doctor nong plo am ga ina do was dang hado ko yang ni procedure hado was successful ga ta gathering mod perkhat I kamun le yi de ki possibility haita ta man am gi begin we chimi gi input yang gi nursing staff yang ila batok gi nursing staff yang ila they are very expert haita kam batok di yo bahagi de assist ki multiple surgeons gi ENT gi surgery gi gynecologist the assist ki ka wait to ki de bahagi man expert bahagi ta am gi nurse ko just kind of how you chip in some ideas teman naite da angga do tu wajole endoscopy tu for biopsy forceps ma poi hoi perchang ni dokter teman do angga test na tho ta wa ye hu try bata wa mem sos de have improvise something la de AO patient that you have one for you respiratory shutdown lamba block yung tu bronchus yung right side ta mana perchang haite insert gi scope large insert to biopsy forceps ta haita sa yo ga grab ta sai ga man successful ka ta haita da man dep sai ga ta AO patient ha kti yong gi anesthetist team yong is gi ki la gi man very expert haita ta resuscitate ki patient hapadi jingle yong patient empor wa duna ga jingle men sen wata wa man da chwa yo o hap yong chopo kachak wata man da yo o grab kam tu na kata light biang me terap hap rap cepo duna kata bori mesin khna tu khna ta katwa eman gi team yang well planned very well experienced team man ye gi resuscitate o dai wo pem ye bang gi ori mesin ta kini ki anesthesia team yang isa ta hadin naita hapadi kata jingela man successful ga ta kadiyo da man adapt gini anesthesia team yang ila resuscitate ki oh boy o patient ha po ICU man da conscious man you monitor yo po ICU atau wada ya block yang one ne how we secretions mau gi one sa ha ni how ni throat yang oh ta kadiyo da boy o po ICU da step patient da how bam da commander khai cho la me one that so kmen ni ta man successful ga procedure yang ni hapati jing te ni dang kong mata ba mo ni wat kut tu ambai only chance wa aminado was dang kut ta hadenan yen improvise lembaga teamwork yang iwaro asa ta kani solely it's all about working as a team ma nomor post procedure ro hadin banya ada player tu tinggi dan kami yo experience pediatrician ban pek bah post op kan tinggi hangi ni dan doktor very experience kan
ni semua seluruh por balik kan nama tahu balik it's difficult but hadin kata ro nama hab chisin la tenru situ ti pun kita wai hab ai ti gidan pediatrician ti doktor ni salan amre ti ila take care long da ada kata ka case ru ndai ba pitang gawe ke department nila epil baro ti hadu da mentai nak pan ben discharge ta si no knung abya ti nyasim input bit ni we kan ti ngim dei be ti lang tang norway adu ms kumangi on address dang hi ti takadau this was successful because long time ni ada teamwork ka you nadu ki staff nurse chadu ki baro hi yang department kan dekat kami ijing tip yang memang ada dalam Muslim ini hospital mana arwausan senem tam dekat nawa kon mo wo MP foreign body wo lai cho win pai tempu jo kan mo wo MP tu senem gedang mencuba dang sedang join boy la em tam kon mo dekat kon mo ta this is the first time the bon bha ki case ki walai ki foreign body ki pin ki chana ki tiang kendek ki kena ki kian ki walai cha food pipe ta kam kita ten chim ki ten i ki yo na mi ki de rai ulai cho win pipe this is the first time te iwa snyaho do an kong to yo blai mo ne ha man wan khana ki doctor ro chi yo ki ni ka case wan ong ki wan ye cham lang ki wanga ta ong ki ka mon blai chakmat mo refer yo te ka de mi ki team of doctors ENT surgeon general surgeon pediatrician MD anesthetist ta ong ni upha cha wi ka wan le boy haluti MD garis during transportation ni ha tip common man new foreign body bodang sia chu po teman dia ya bo lang ite jumul ijung berkat wara dia consult lang bi tong ton lai bai go proceed bai de yo ga consent na bai yong ni phana dem ne ta de jing kre chi tom yang di doktor wara mungkin nas wi doktor ne ma snya ro ai yo ni phana ma yo kat wan ko ai pen wer ye te le ni chim ye te wo wit ma do the chiro koi ke jing rap yang blai ke jing start wi iu hagi kti yang di doktor the kamu da batai doktor itu jan bam kam dia batai chibon the nang kong siang mo i yang blai nem hak to ke jing em lang chiro ko yo iwa arwan yu ki team yang di doctors ki wa plus beginners plus borok wi kre ne ma ha to mi jan keni oti du prasta fle de bon ngut ini ma borok ni ko ai wat refer on im ha da bi o penyok thia da bi anesthesia ko man refer da jing rap yang blai klam poi per khat wan ko mo da khanau doktor tu tiar wa man uto chim la ni leng ba yo tu hiu grafs hiu rinyo utu let kut no re hadin on ta ko nos ko i tu idea wa boy dong ni mai hoi mai doktor perchang di dong ni te chisin don doktor perchang to surgeon penangin di surgeon yet ki ori te snyang to borong i choblai but ko snyang suk to ni khna la ka mo dong tu da chai lu to man tu yo discharge